Minister wa ugitiri Profesa Kithure Kindiki atinda gicigo-ini kia ubunge kia Igembe ya Rugongo kaunti-ini ya Meru igongona-ini ria kurekereria makurutu 140 aria marekitie kwamukira githomo gia kuhitana na aici a mahiũ na riu mareng'ethanagira na aici aya kaunti-ini cia irathiro ria rugongo wa bururi. Haha makionania uhigiriru wao wa kung'ethanira na aici a mahiũ kuringana na githomo kiria mamukirite. Minister Kindiki oigite maabitha a ugitiri aria makoretwo making'ethanira na aici a mahiũ kaunti-ini 6 cia rugongo wa bururi ni makoretwo na umithio munene na mwaka-ini ukite Mbaara ya kuhitana na aici aya ni hindi kuongererwo mayũ. 2024 is going to be the year of sustaining the victory against livestock rustlers and bandits. Minister Kindiki anireire riu kaunti cia Isiolo, Marsabit na Samburu ni kuongererwo ithabu-ini ria kuria birigisheni ya maliza uharifu iratwarithio na mbere niguo kung'ethanira na aici a mahiũ aria makoretwo makiuna areithi moko na guthararia thayo wa muingi. Na wiki ijayo serikali itatangaza sehemu ziada katika eneo la mashariki ya kaskazini, ikiongeza sehemu ambazo tutaweka operation na tuweke curfew katika sehemu ya Isiolo, Samburu na Marsabit. Hamwe na uguo Kindiki ni arutĩire muingi hamwe na ateti mukana wa gutharikira honge cia ugitiri. Kindiki augite mateta o mothe makonini na maabitha a ruhonge rwa ugitiri no muhaka metherwo kihonia na njira ya thayu. Uwezi ingia katika kituo ya polisi, unaona bendera ya Kenya iko hapo, kirauni ya Kenya iko hapo, unaingia kwa amari, we ni mwananchi, unachukua bunduki, unatoroka na unataka sisi tupige makofi. Hii mambo ya wanasiasa kwenda kusomea county commissioners wangu na DCCs kwa mikutano ya hadharani, I'm not going to allow that. That's how you create disorder in a community. Thirikari yugite mahiũ maria mothe maiyĩtwo kundu gutiganite no muhaka makinyirwo na macokerio ene. Na vile regional commissioner, wewe na timu yako ya usalama kutoka Embu lazima muhame kwa maofisi, mukuje musaidiane ili hao mifugo ambao wameibiwa wapatikane. Mimi ni waziri lakini nimetoka kwa ofisi. Sioni ni kwa nini mtu yoyote yule asihusike. Thirikari ni iretha kihonia kuria Kenya maragucaniria mihaka ya kaunti. Kindiki akianirira kambe njeru ya maabitha a GSU ni gwakwo muhaka-ini wa kaunti cia Isiolo na Meru. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.